gati khamabo kormotini khoram yakungo kharo khajuo bosura gati khamabo kormotini khoram yakungo kharo khajuo bosura So the log poila na narang na tibrasa lifestyle channel lo lam sogo ge first of all ang narang na bell icon hambai te bell icon khaksang maya faro tamun hinmale nar ana asike support klai tamon baga asike hamjang mung rioi tamoni bagai ngenge ane channel bo 50 ke kanan faising thanjak subscriber narang na ang agi kog rijak tongo ani channel 50 ke subscriber ka khangenge angi bawe rinai hinai tongo ngenge norok tomuno video nai tongo but subscribe klai je channel no ngenge subscribe klai re please ngenge norok ni je request tongmani norok jano comment klai mani norok ni je koihor mani sini takok Arpan Jamatia ni lifestyle video tubui faide dara nei comment klai mani nge finally ang norok ni bagai sini takok Arpan Jamatia ni lifestyle eba biography video tubui faika ngenge sini takok Arpan ni khorang to bell icon kana totok te khorang to te sana hamya gai te chalaba belai na smart ongoi tongo genge chungtini saimalayano bini biography na tie bini village boro bini qualification bosok family member bosok tong te bini girlfriend hayaka bini gf to datang kada kare chung totally o video ni besing toi sukrobai saimalayano genarok tomuno sini takok Arpan no support klai tong Arpan no hamjagai tong please o video na kaisa like te share klai ni tapok di genge faide chung tabo kok salaya kare video ni faising tanglayan इनके फायदे सुन पहले ना बिनी रियल नेम तम साइमन लेनो बिनी रियल नेम हिंगे Arpan Jamatia ते बिनी निक नेम एबा बनो नक रगो रिंगसंग माने बुमुंग हिंगे तो हिनै रिंगसागो इनके फायदे सुन तब साइमन लेनो बिनी हाइट हिंगे 5.7 इंच ते बिनी वेट एबा बिनी हिलिक माने हिंगे 65 kg ते बिनी रिलीजियन हिंगे हिंदू इनके फायदे सुन तब साइमन लेनो बिनी डेट ऑफ बर्थ एबा बिनी आसाइमानी सालक बसक गबिनी डेट ऑफ बर्थ एबा बिनी आसाइमानी साल हिंगे 24 सेप्टेम्बर 1998 बो आसायो ते बिनी ताबक प्रेजेंट एज अंगoi तंगमानी हिंगे 22 प्लस अंका बिनी उमर हिंगे फायदे सुन तब साइमन लेनो बिनी विलेज एबा बिनी कामिनी बुमुंग रगनो बिनी विलेज नि मुंग हिंगे तुलामुरा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ngenge gumoti ngenge faide sungtaw saimalena bini family member bosek tong te sabasa botong saimalena nge faiding ke bini family o total member 3 jona tongo borong nindo khungom bini babu te bini bai te chini takok Arpan Jamatia इनके फायदे सुनता वो साइमलायनो बिनी एडुकेशन एबा बिनी रंगसुरुमा रंगना तो एक साइमलायनो की फायदे गे बिनी एडुकेशन गे बोताबोक लपोरिवई तंगो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे वो BA LLB कोर्स न तिये पोरिवई तंगो इनके चुंगताबो साइमलायनो बिनी आगे पोरि थांगमानी स्कूल नि बुमु रंगना फायदे इनके बिनी स्कूल पोरि थांगमानी बुमु गेंगे होली क्रॉस स्कूल आगरतला वो पोरिवई थांगजाक इनगे सिने ताकक Arpan बो 2019 नो बो क्लास 12 नि ISC बोर्ड स्टेट टॉपर अंगजाक इनके चुंगताबो साइमलायनो फायदे बिनी हॉबीज एबा बिनी मुचुंगमा रंगना तिये किसे साइमलायनो फायदे इनके बिनी हॉबीज गेंगे स्पोर्ट म्यूजिक रीडिंग बुक रखलाइननि बो बेलाइकन मुचुंग जगो चिने ताकक Arpan Jamatia इनके चुंगताबो साइमलायनो बिनी फेवरेट फूड रक तामरक फायदे इनके बिनी फेवरेट फूड गेंगे बो मेक्सिकन ते जापानीज फूड रक जाननि बो बेलाइकन मुचुंग जगो चिने ताकक Arpan इनके फाइनल ले चुंगताबो साइमलायनो बिनी गर्लफ्रेंड हायका बिनी जीएफ तो दातंग नकद करे फायदे इनके इनके बिनी गर्लफ्रेंड हायका बिनी जीएफ ताबक सुजरा करेको सिंगल नको सिने ताकक Arpan इनके नर ओ वीडियो न बाहाय नंग सका इनके नर तमुनो Arpan सपोर्ट क्लाइ त Arpan हमजागै त प्लीज ओ वीडियो न कायसा लाइक ते शेयर क्लाइननि तापक दि गेदिन बगा आसुक जरा खा लगे नाइट मन बगा नरना पाइप लेसा हमबा